ತಿಲದೊಮ್ಮತಿ ಉತುರು ಬರಿ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ಉತಿಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೊಳಿಗೆನ್ ಕೊರಿಯಗೆಂದ ತಿಲ ಉತುರು ರಂತಾಜ್ ಗುರು ಆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮ್ ಫಿನಿರೋಳಿ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಉಮರ್ ಆದಮ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫರಿ ಹಜ್ ಅಂಡ್ ಉಮ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ STO ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರೈಯತೋಂಗೆ ಮಜಿಲಿಯುಗೆ ಬಾರಶ್ ದಾಯಿರಾಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶುಜಾವ್ Digital partner Diragu, printing partner Ink Motives, partners Motive Guests, Timeless Builders, OLH Motives, Mafahi Motives, ULive, Personal Computers, Moldavian, Kavanigarang, Duas Online. ತಿಲದೊಮ್ಮತಿ ಉತುರು ಬರಿ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ಉತಿಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೊಳಿಗೆನ್ ಕೊರಿಯಗೆಂದ ತಿಲ ಉತುರು ರಂತಾಜ್ ಗುರು ಆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮ್ ಫಿನಿರೋಳಿ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಉಮರ್ ಆದಮ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫರಿ ಹಜ್ ಅಂಡ್ ಉಮ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ STO ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರೈಯತೋಂಗೆ ಮಜಿಲಿಯುಗೆ ಬಾರಶ್ ದಾಯಿರಾಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶುಜಾವ್ Digital partner Diragu, printing partner Ink Motives, partners Motive Guests, Timeless Builders, OLH Motives, Mafahi Motives, ULive, Personal Computers, Moldavian, Kavanigarang, Duas Online. ತಿಲದೊಮ್ಮತಿ ಉತುರು ಬರಿ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ಉತಿಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೊಳಿಗೆನ್ ಕೊರಿಯಗೆಂದ ತಿಲ ಉತುರು ರಂತಾಜ್ ಗುರು ಆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮ್ ಫಿನಿರೋಳಿ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಉಮರ್ ಆದಮ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫರಿ ಹಜ್ ಅಂಡ್ ಉಮ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ STO ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರೈಯತೋಂಗೆ ಮಜಿಲಿಯುಗೆ ಬಾರಶ್ ದಾಯಿರಾಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶುಜಾವ್ Digital partner Diragu, printing partner Ink Motives, partners Motive Guests, Timeless Builders, OLH Motives, Mafahi Motives, ULive, Personal Assalamu alaikum. Tilawturu rantaju guruwa mubaratuge midam fadiಗೆ ಶರಫ್ ಫೆರಿ ಮೆಹಮಾನಕಿ ಉತಿಮ್ ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಶಹದಾ ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಹಿದ್ ಮಿದಂ ಫಳಿಗೆ ಫುರತಮ ಕಿಯವಾಣಿ ನುಬಲ ಕಿಯಮುಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ එකಕು ಹಾಲಿಫತುಳು ಮದರಸಾಗೆ ದರಿವರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಬಿನ್ ಹಮೀದ್ ಮಾಲೆ ದಫ್ತರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸುಮೆ ಅದೇ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فرضان سؤال وإذا السماء كشطت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس
الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين نمبر 9 سؤال نمبر 2 إذا زلزلت الأرض زلزالها. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا صدق الله العظيم. ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ನುಬಲ ಕಿಯಂಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಏಕಕುಂ ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ಈತನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ದಾದರಾಗೆ ಹಾಲಿಫ್ ಮೊಳದು ನಂಬರ್ 1 فورتنا سؤال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كلا سوف تعلمون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا فاهي والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكى فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكى قد أفلح قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ನುಬಲಾ ಕಿಯಮುಗೆ ಗೊಫಿ ಕೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಕಕುಂ ಗಾಜಿ ಬಂಡಾರನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ಆಯಿಷತ್ ಅಯಾಣಿ ಮುತೀಗೆ ಹಾಲಿಫುತೀಂ
ನಂಬರ್ ಎನ್ನ قلنا سؤال فقل هل لك إلى أن تزكى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ನಂಬರ್ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث දැන් කියවානේ නොබලා කියමුගේ ගොෆින් කී ස්ටේජ් එකක ಇಹವಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ಮಲೀಕ್ ಬಿನ್ ಅಲಿ ನಿಯಾಸ್ ಹವೀರಿಗೆ ಹಾಲಿಫ್ ಇಹವಂದು
فه بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد ووالد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يره أقول أيحسب كيف لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ನುಬಲ ಕಿಯವುಮ್ಗೆ ಗೊಫಿ
ಕೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಕಕುಂ ಹಾಲಿಫತುಲ್ ತಾಲೀಮಿ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ದರಿವರ್ ಯೂಸುಫ್ ಜಾನ್ ಬಿನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶೆಹನಾಯಿ ಹಾಲಿಫ್ ದಿದ್ದು. ನಂಬರ್ ಎನ್ನ Tina. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره ನಂಬರ್ ಏನದು? أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم.
ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ನುಬಲ ಕಿಯೋಮ್ಗೆ ಗೊಫಿ ಕೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಏಕಕುಂ ಫಿಲ್ಲದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯುವಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ 50 ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹಾಲಿ ಫಿಲ್ಲದು ನಂಬರ್ ಎನ್ನಗ نواي Pertama soal. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين ನಂಬರ್ خطر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر
ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ನುಬಲ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಏಕಕೊಂ ಉಲಿಗಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ಅಲೀನ್ ಬಿನ್ ಅಲಿ ಫಿಜಾಲ್ ಇರುಮತಿಗೆ ಅಲಿಫ್ ಅಲಿಫ್ ಉಕುಳಸ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ನಾಗ ದೆ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما ألم تعلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في ألم تعلم أن الله له ملك السماوات ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وهو على كل وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ನಂಬರ್ ಎನ್ನಾಗ Okay. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب
بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ನೊಬಲ ಕಿಯಮುಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಏಕಕುಂ ಹಾಲಿಫ್ ಮಾರಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ಲೊಮ್ಲೊಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಆದಂ ಸೋಸಂಗೆ ಹಾಲಿಫ್ ಮಾರಂದು ನಂಬರ್ ಎನ್ನಗ خطر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا يا أيها الإنسان
ನಂಬರ್ ಎನ್ನಾಗ عسى بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وذلك دين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಮೆ ದಂಫಳಿಗೆ ಕಿಯವೊನ್ ನಿಮುನಿ ಹವೀರು ದಂಫಳಿಗೆ ಕಿಯವೊನ್ ಫೆಶೇನಿ ಹತರೆಜ್ಜಹಾರು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ತಿಲದೊಮ್ಮತೆ ಉತುರು ಬರಿ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲ ಉತಿಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗುಳಿಗೆನ್ ಕೊರಿಯಗೆಂದ ತಿಲ ಉತುರು ರಂತಾಜ್ ಗುರುವ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮ್ ಫಿನಿರೋಳಿ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಉಮರ್ ಆದಮ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫರಿ ಹಜ್ ಅಂಡ್ ಉಮ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ STO ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರೈಯತುಂಗೆ ಮಜಲಿಯುಗೆ ಬಾರಶ್ ದಾಯಿರಾಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶುಜಾವ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದಿರಾಗು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಂಕ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೋಟಿವ್ ಗೆಸ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ OLH ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಮಾಫಹಿ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಯು ಲೈವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮೋಲ್ಡಿವಿಯನ್ ಕ್ಯಾವೆನಿಗಿರಂಗ್ ದುವಸ್ ಆನ್ಲೈನ್